Weru TV. Nkethi nkatho na nchune mutegeri no ntuba kwithirwa gwatanirite na bautwikire nteto cheru themwe ntukwire antu baba ingi bethere tubeterete kwithirwa bakiringa kura narwa iri tariki 9 mweri jwena na mwaka ni jwa 2022 na nitwithirite tukiburetera nteto cheto na njira ya mwanya na ntukuya narwa andiki betu ba nteto ni betherite bagitutumira riboti mwanya mwanya ira tukethwa tukibonia ura kwithirwa kugitinda ntukuya narwa. Mutegeri Weru TV ambirigire kiarene gia kugorobwa na arua ni kionaniria kiagamba ririo gitete bata ria gutaratongera bara bagakuguna na baguni oturo bwana baku kire miaka 5 ejete otorota gwikire wira ni tuibanganite gutigira gutikio gigukonia gigaguterera kire kithurano giki kia mwaka wa 2022 utarani bwa kura ni bwanjirite na andiki beto bantu ni bambite kambe kuntu mwanya mwanya tuketha tukigwatana nabo nyuma ya kagita gate kuraja imwe kwa imwe oni mbetagwa NTINYARI KINYUA na ningeto MAUREEN kinya mona neto mathitho ntukuya narwa ni MAUREEN kome na gatwambire na rugono rwetu rwa mbere ara ntukuya narwa Betty Rais Uhuru Kenyatta nethiritwe kinyawe akiringa kura nethiritwe akiujuria kioto kiawe ya katiba nethiritwe akiujuria kioto giki kiawe ndene ya Gatundu South ara nethiritwe akiringa kura nkuruki nethiritwe akiuria akenya bethirwe bakirumira thiri gatwethe tukiona riboti eji. Mutegeri Weru TV kagitene gakatugwatanira na mwandiki wetu wa Nteto kuma county ya Nairobi Boniface mwongere mwe kuma Bomas of Kenya. Boniface MAUREEN kukani Iboga sana Betty wa KINYUA na kagitene gaka ijini site yongwa na tutira tegeri betu bethro begita thimu no tubu kwithro bokenda jara kwithro jakendera uterero ko no kwi ndendo konia kaka kuringira mbiche yongwa jara kwithro jakenderia Antonia janajo no metha yongwa ya jara tindita kwithro jeru wantere mwanya mwanya cia nthiguru jakethro jetaurirwa na kou ikuga kagitene gatireu no tututegera screen chithirito cheki kiri gitukie kia gutarira kura kia Bomas of Kenya kuna screen jiri nene rotero modona rotero bogaiti na uratu kuona ni ati mwankira na ndeko ni ito 63 na wina kana 64 kuma kiri ito ngiri 46 magana jairi 29 biremba kwithira bie kinya kabimba kwithira bie tuma mpume chio cha 34A na ko ikuga kanya kario mwanka ito bibyo ndebe ebimba kwithira bie submit form hii chio cha 34 ino kari kana kairin kya media ABC nyugete no mwanka
form iji cha 34 kana mpumi cha muthia kiri tuge kuringira kura icho chikethwa che muthia kou iri kethwa ikiuma nau no chikethwa chikinyaga na no chikethwa chitumika kwithirwa chikwithirwa chitaranirwo chichonde na mpumi chonde kwithirwa chirekerwa no kwi mutegeru kethwa gukarakara uju mpumi icho mbakwithirwa ikiuma kiri gitu gya kuringira kura PO kana presiding officer kiri gitu kiwa kethwa kiringanira na muthie ni ethirwa gikia karatachi copy ya 34 physically kiri returning officer okethirwa itone kyo bunge na kaira kethirwa scan ethirwa mutumira rutero rwa gitone kyo bunge na ingi acokia mitume kiri gitone kinene gigoterera kura kya Bomas of Kenya nikyo gitumi kagitene gaka tukumba kwithirwa tukiona gujochomba kwithirwa chikiambiria gukinya na kou ukethirwa kwina nteto nyingi man Antoneja Bomas of Kenya jaubu kwithirwa bukiugwa na ura mutege muringi okombicha bona Kevin akwithirwa akibonera rutero ni antu bakwaya tu bakulingalinga ndimbo cha mosmos abamwe muitendeguru ne Kenya bangi muitendeguru ne Tanzania kuntu kuku kwena ite mwanya kwina nkona kwina observers stakeholders kwina ukethira kwina political parties kubu ukethira kwina presidential candidates na ntu ba family ni nyacho reba kethira bakinya Ntuneja na ko tuge nteto icho mbakwithira chikinyira muthia ki itobibe gotarira kura gwikinyo kinyira mathaine jatha ithano ne mathaine jatha stacho goro chot kubwantu kwena rua nteto nyingi kethira chikwambire kwerekana na antu bakethira bemenyi na bambirite kwithira bekinyire kuringana bonete ibangana bombanite ni bangana barambite nthuguru na kou kagitene gakaiga kaindiri meruka ni gwetera kila muntu raithirito echuita komerije yonthe konethira gekethira ekiona tukwithirwa mathaja makaija thiri vice chair kana munini mukariri tekirinkia ma ABC Jurena Cherera nethirwa kiariria ndikiba Nteto bena commissioner Wandera na bamba kwithirwa baki update nthiguru buga mwankira thaiche tha 10 ni gukari akenya nkurukia mungarajo 56 katurumo mugwanja 56.7% ibethirwa beshumiria na baringa kura chia ere ni tawno ti nthiguru makana antu mubite kwithirwa bashumiriti gukari nthiguru ma ukompete na kagita kaukangira kine ugano ntukuri tukaichi antu batukali bakuthira laini no mwanka Pedro veteranirwa bebonde na kou kirige karo kira tutita kare ntu bakuita bakathire gikaro thaijire nkoni thaijire na ndeka ithano bakethira be to update na gutwira ne antu bangana bakuthira bechumiria Antoneu na kuringa kura kono kwi Betty na Maureen aja nio kinginagina Nteto chongo na ndina Nteto kethuri kethama na umature ne chirathitherwa na kwethura chikinya guntune guku kuma narua mwanka ntuko ingi tugingi thatu inya kana ntuko mugwanja jora katiba yugite Kenya IBC kethura ina ngugi na ne kethura itumiria mpumisha muthia yentu kumenya ne atiri mpumiri kwethura chirekerwa inyomba cia Nteto mwanya kana kiri mitandao iwite Nteto te mpumisha muthia na muntu no ethura ethitango gukonia kurekeria mpumi thuku na kou nkiameje ABC nio authorized kana nio ina kathariga kwithira irekeria mpumi cionthe iri kumba kwithirwa chikinya tukenderea kwamba kambi Antoneja tukenderea kurikemiri yetu aja guburetera jonthe jaketho jekarika otiko kinya kanini gatukurukira tutitubureterete na kou kagite ne gaka ambithiro ngigucokia rutero rwa Sundio ndene rutero county Meru bumba kwithira bukenderea na jojangi jatinda maturene Mwongera ni mwandiki wetu wa Nteto Imwe kwa kuma kaunti ya Nairobi Bomas of Kenya Morina Ruganda ikanitia kaindindi meruka iyo mana nkurukine thiritwe yagitutariria uria utaribwa kura bukethirwa bugikinya na uria nibo bakethirwa bakinenkanira kura utaribura bwa kura bwa muthia nibo batere kuthwa bagitangasa bubongwa IBC aya mutegeri tugeta na mbere kuthwa tukigwatanira na Boniface Mwongera kaire kagitana gakatuta na mbere gukunira makarika jantu kwa naru emwe yambarathi nene iri gutwa giteke urais ndene iyanthiguru ya Kenya kithurano giki William Ruto nethirwa kinyawe akiringa kura Ntere Chesugoi aranwe munini wa Rigathi Gachagua omre kwithirwa akiringira kura Ntere chia mathira kaunti ine ya Nyeri atone mbicha iu Ya dirisha. Bisa dia dirisha. There we go.
That's very good. Okay. Okay. Thank you very much. Oh, you made it easy. In the morning to exercise their democratic rights and choose leaders for the next 5 years to define their destiny. I'm very excited by the voter high turnout. As early as 3 a.m., Kenyans had queued to vote for leaders of their choice. We are very happy and extremely impressed by the level of preparedness by the IBC. The voting is seamless, and where in instances where voters cannot be identified biometrically, like in the case of my 91-year-old auntie, the process that they have undertaken is actually foolproof. It's impossible, what I have observed, to introduce dead voters in this election. It is impossible to stuff ballot papers. And I'm certain the will of the people by this evening will prevail. And I'm happy that Kenyans know that they have a responsibility to take part in defining their destiny. And that is why they have come. Na ureo gochwa gitege na mwabureji wa Azimio niwe Raila Odinga nethiritwe kinyawe akiringa kura yawe ndene ya chukuru ya Old Kibera nawe Martha Karua urane munini wa Raila nethiritwe agikinya ntere cha Kirinyaga county kinyawe ethirwa akiringa kura yawe. That the people of Kenya are going to speak loudly in favor of democratic change. First, some stations opened late. Others, I mean, the process is a little bit too slow. I don't know why this is actually happening. And then the other one is, just as we had suspected, some people's names, I mean, cannot be identified biometrically. And they have to revert to the manual register. And that's what we had said ourselves all along. And unfortunately, those who are opposing it have also found their names not in the, I mean, they're not been able to be identified. So they're beneficiaries of what they were opposing. I'll tell them I have voted. You can see the ink. Kindly get out and vote. It's our day today to determine the direction this country takes. Make your voice heard.
Mutegeri Weru TV atwitha tukigwatanira na mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki mwa kuma Ntere cha makutano na aragu kujira utari bwa kura Ntere Muthuri kithano kumbigwa kanya gakani gako. Niko kukwata ndi mwekwe mwaja ndene ya makutano urika na mbujo naro tutindite kuma atha 11 cherukiri tukitirunkana na ituo mwanya ni kuona oringi bukura bokiamberia atha 10 cherukiri twete ituo ndene nothimenti tugitega roranto bakoba bakiringa kura na uria baraba kuringa kura uria bakoba bakiamukirwa na akwina ripoti mwanya ira tukira tukudurania nikana mbujo naro tukiaria na baraba kuringa kura ibendrio tobakiuka akwina gintu kimwe ekira gikwendelea muno igukaina mubunge wa Northimenti oro kuthaizi Raim Daud na tutije gwikia oro kwetha kuikara akwina mubunge wa kworo twarima mucheke kuno rorungamia kiama kia Mbazi nweka Muriuki na kwina ororungamia na mtu kiumbe nweke ni Muriuki bonde bagore igukaina wamba bwa nete bwa kugura kura na bonde bethora bakigeranira magi na ripoti okeboke muna gaita kuraja inda mambo tukiaria na mubunge we kurunwe kawira mwangaza inyawa kugite kuri wakiringa kura kigituo kia library na inyawa gwintere mwanya bombe kwithura timwewe bombe kwithura kinga tanto nyume kuona iba kugura kura manto ja jonte itera aja bakuthura betwira tukona kethura evidence bakuga bakethwa beno bakugwa kinya bomba kumita kana tagwakara ende gintu gyotegera mutenyo narua kigituo kiri wandi ya Nyaki West kura iria ichombe kwa chieta mwakera nandi ronto ikurekane kura cia tokoro nyume bibire gitumi niki kurabati kwethwa kwena baraba kuringirwa kura antu 16 ende boka 15 rieto Sandi mutuma mugambi ritukayo na nyuma yarikanwa anta muri mugwanja ntariki 14 nirio koti yethre kiathura ati Sandi ongerwe kigutswa gitikia MC ndene Nyaki West kiondo tobubu boturomba kuthwa kwithirika na rukire na ruage ukira ritorari tothwa rikionekana kwa report ile umite kuma kinkiama ya ithurano na mianka na ati nyume bimebire bakethura bakicokera kithurano giki Nyaki West pona bune brato kethwa atugitegera lakini aja ndinande ni kura chete zambe chitarwa kwina aja makutano kwina stream ithano aragu kuringa kura na stream mwaka ijiricho cyari gutara kura cia urais na bangi na bono bentete na mbere gutara tukireta gituo kionde bonde bathirikiria atumenye kura cionde cia urais no rikombeta kwithurwa kiumba na kene gituo giki mibi nkera purity kanya tukireta gituo bingi tono gukwita na mbere na muno tukireta Kinyara akaga Methodist arakura cia MCA MP ikithwa chitara mbere twita Rutere Romeru School arakura cia useneta governor na ubunge ikithwa chitaro mwankira jana iji aja ne oturigituna gikitwetere kura cia urais cia rikitoro tuteke kura cia ubunge na motarataji utito mimi ngichokia kigwe Maureen nikenda otonia rugono rura mbubite kuja gukuturanira ndoyo narua Muthijua narua Kenya baumarite bonde kwithwa kirikithia kiotho kio gikatiba kia kuringa kura mraba ingi bokirite kataitiri na ibaga kuona kura citete tukweta twina ukiri kutega chagacha ndirona nkuona kura cionde citete bwega enkuria amiru ara bari bonde omuntu okire ati akaringe kura yawe ndokere rukiri kenda ndinga kura bita kunogoka enkuona bangi baumarite kurio inyabo kenda baringa kura na ituringe na mwathani atwe atongeria babega botongeria thiguru yetu ndiria kanja cha koro yakwa na ndera bakienda no tukura na rwiro tukwe mwisho ya kuringa maso akura na ikathira na tucoke tukarewa ura tutura twendane na tukare na thiri na babatu na kungenda kurini ndaje ikionekana bonde benda moroto jo mwejo kuringa kura line 1 kama imeanza na EFGHI line 2 uenda kanyumbara ya pili IJKL enda line 3 kana matiki IJKL enda 3 F ni line gani number 4 na barana baba kuringirwa kura umwe kwa umwe betha bakinyitwa na biraba kuringira kura aja ndene Northimenti
kiuthike mario na kugura kwa kura kutha ukionekana katika mubunge Raim Daud mubunge wa Korota Lima Mujeke norongo ni mkiama kiambas Karo Muriuki amakinya na Ken Muriuki wewe ngo no kugura kura no twote kumenya Raim no kugura kura Raim na kugura kura no na wingi mono na ntu yo no jojo mumenyeria jo tunge ijatije kuringa campaign ite na mbecha so wewe ngo no kuiditanga no kugura kura na tuna evidence ya kuonanya na kugura kura. Watu ya Halima wamepeana hapa opposite DEB, walikuwa mjini, walikuwa Kirukuri. Pia pale kuna Councilor Martin wa zamani alikuwa anapeana hapa Jukinjuru nyuma ya shule. Pia nimejulisha security kama watu ya Karo walikuwa wanapeana pale Gaukene, Ropandia Ronogone na mali zingine ile sikumbuki sahi, lakini najua hata Giaki kulikuwa na hiyo maneno, hata kuna maneno hapo Kitimbene na cereals pia. Shauri hapo ndio kura nyingi ziko, ndio wanajaribu kuangalia. Hata Kiraria primary niliambiwa mwingine anafanya. So unajua hata ukipeana pesa hakuna kura utabadilisha sahi. Actually uranda igwana urantidite komonita kumarukire Raim Daudi wa kura all over. Ekite ikosi byantu ekuru 10 bena magana jairi ndenda kwira antu betu baendelee kuria mbechi iwo ura turabwirire lakini bote buotongeria bo bawete buotongeria na tikikuitu kura na ilhali iwe okora arakiri ate ko campaign kendeja kura ko tukomenya yo strategy iwe na yo strategy ria turakututangaza akiuga antu banothimenti abenda ya baiga wana kiu batiga wana akili ko na ndio watinda kuthithia iko kuonania uma netikitie batu antu banothimenti tuige wana kiu kwena a flurry of voter bribery kura ni kugura muno bo ibuo ma mantu na number 3 kwinya aitingoge bathirikari bo tumeka kura for example aja mwira Mwanki we chibu omoro kalinde ara eta Naomi Kaguri chief waja I think chief or an assistant chief na tena Anthony ena uniform ale jaja na kambiria kugurira Raim Daud kura no ruane antu akauga bete na ara bakwenda personally mbejire na ngare mbichithite ngarite kwa na nda witness o akuthithaia na itumbere kuthithia kuringa report na tweterete tuona ketha kwe atue gajukwa Elias Murega ndo auga na mbenandi itumirite ya kithurano kithiru no kuringana last time ndo na turnout mbugere goro kidogo tize mbuga ethera kana ne atia because turnout still is not exciting on the kituo cha Kitore kina kuingiri 3,200 anokona still is above kidogo mbuga gwekinya gokia turnout ikethirwa as expected maybe 80% plus untubu bonekana kinya kimbungo ekoruka wira mwangaza uro kuringera kura kituone kiawe ke library ndire mutindo kangangi ethura kukantere mwanya komba kwithwa kwino kulibwa kura ni amwe na amwe tu kidogo baraba kuonaniria ara mtu aringa kura ugwita uga urenda kuringira gavana ni mama baraba leo bakatonyanga bakonania king'ang'i lakini tugusolve issue sana especially antu bakuru muringene guguka kwindwa ome igukari na antu babaingi bagutumi baumbudhurwa ni antu betu bakigura kura ruterene rwa Mbaranga kwi muntu rio wa ruteru rungi kugura kura na kinya wa kuingwa muno akwie oragwa ko inkuria baraba kugura kura tweritho itutumite antu betu ome wagwa tu kigura kura ome ukona bure mutang'ang'onere ngari ne mwana indi amana bubu ndreche Nyaki West kukwirigiri brabo chwa kitike MCA bedobe 16 indi kratati kakumira kethwa ke 15 ira ri mutuma mugambi sandi dietora ire twariteo kinyanyume ya court tariki 14 mweri mugwanja kugalikirwe turokere narwa rukire as early as 5 dira toko kinyeda ya agent bakwa ke police station toko kinya agent bako perus ballot paper batu ira bateko na dietora yakwa which was a very big surprise twa tariki 14 ore kia kuga indaerwe nomination certificate na IBC wataka is a valid nomination certificate by IBC re kuga ila remutuma na Mwangi Karen Washira eringi mori jo IBC ya kuga ma qualified candidate wa Nyaki West Ward
kuruki yabampa a sample ballot paper ire kugwiri kwethirwa polling station chetu ballot paper hiyo wametega ina negitenerere gatugwatanire na mwandiki wetu wa Nteto wa kuma South Menti aregetuone kia uringi bwa kura bwa kirogine niwe mutugikare atwire uria utari bobo bwitite na mbere kire ugwe kare bagishumira nare ukarentuko we kuringa kurera bainge bakari bagweterete kenda bakomba ibaga sana nde kirogine primary ada mwinge jwa akari bombete kwithira bagishumira na mudoro na bombete kwithira bakyamba kambeja tukirikana gantuko ya naru intariki kenda ira bainge ba akari bareterete kenda bakathura tongeria bara bakwenda nonto ituijeta kura cha mutongera mongo urode kudha iyo kagita yaka urumuga Kenyatta kagita kawende kadiri nande ni kanya kuthura mutongero ngyo Umweru na Kinya atongeria banaja county ya Meru tukomba kwa tukibathura bangi bara kana kubachokia bara bakwenda kana kubachenja lakini oro kwethira ukiona mutegero Weru TV aja baingi bakari bakwithira barena muduro jo munena mono bakiuga bo batomba kwa bakiringa kura nenyangi tina ratombe kwa tuikurukira kwena bangi bombete kwithira bakingirwa une askari batika gitanie ukurukaja na bombuga ibara bachere madana bara baraja dacha kuringa kura chibethire aya mustarene na bomba kwithira bakiuga bo batiumarukaja munkera batigera bakuringa kura na tukigire kuthuja nkuruki mutegero Weru TV kuririkana the Kims kitire kuringa kura yorerwe thaa 11 na kuringana na utwiria bwetu ni kwithira etomba kwithira ekiruguka kaire na nande ontunga kuonia mutegero Weru TV atongeria kathombe bombete kwithira bagi kinya gitwana eke aro mubunge wa South Menti kaguri murongero kuragete kya seneta na kiama kya UDA bara bombete kwithira bakira kwaraniria na kamera yetu ya Weru TV gitumi baruga beterete kwewa mwerekera kuma nara kiridhikarene kuma kiama ya MBC iretongeretwe neche bukati lakini amona bu tukomba kwa tukerane na karibaka imbere nkonia imbi gwetera na mbere ke nyumba ije kuringithia kura bature gitumi kyo kuthara baraja na niki gitumi bombete kwithira bakirega kwana nontubo barokeraja batindite aja na batumbete kuthara bakiringa kura cia tukaria na wona mbere rito ryaku tutagete kamera tinkwatire kamera ije utwire gitumia kuthora nje zaini onbetaga muteria kariano ntogwetera kuringa kura wejira thingana na ukuringa kura yaku taringa tukarirara ine mwanka kuma thaa 10 ngedi cianjiro ingo bange waingirwa kanya tutaringa kura ngete kingoro kare mustari ndene na ko utomba kuthokiringa kura yaku ndamiringa na nikithayo uraje utirana ambeterete kienda ndingo tu no nduyaki norugo tiana no tiringite kura ije nduma na baruga matini orire ati tugwatane na mukari onge mbuga hatwire njoja baba tega ndeje na mbuga tega mukari tingwatireje tega mukari ya Weru TV na mbuga muse oni kinya kuma thaa 9 mutago wa rwimba ane kire mutapita KINYUA gwaturo waja kitukeja nigaria karenga kinya ndega toti kuthira masini athoka kesura masini athoka Dino sio nchakarenga ndo tukario kia kipa sisi athoka mwakara ndi kuma thaa 9 mwakara ari kana ata na kure kutomba kuringa taringa teje taringa no tukwenda kwa no tiringa anka nada kuzita mbi kuyeta mbi mutegero Weru TV tigatombe kwa maoni ja mukari ongio menjoja baba mbugo twire rito la kuna gitumia kwithira uraja tingo kwatira kaka tega ndere ambia rito la kombe ta kopinas kombe gitumia kwithira uraja nikyo kide gitumia kwithira ndiaji maruja manene mono ino tukuma ria twari raini tarite na mbekwa uri namba 68 na mwankira rayo tomba kuringa na sire raini datu na jojo baraba kuro yaja penira ndinyo jojo bubu marwe uraba kwenda oringira bari oringe o marwe kahora nombere tumereka ingwa Mongka daiji karenga kweja atonyaja
monka thaiji arenge jira tonyake watuka computer kudoka na tujie computer kumako ibwega sana mutegero ru TV ndenda tutonye kiri gituo gikiara kura chikomba kwira chikiringiro ange kurikanagia gituo giki ukare na kura 1948 na ndenda kugutonyithia gituo ni giki ombe kwithira ukiona ura mantu jatite na mbere otora tukumenya ituo bingi kura no shitite na mbere gutarwa no indi gituo ni giki bombete kwithira cracks oro kubona bakiri batumbete kwithira bakiambia gutara kura ciao toro kona cracks batumbete kwa bakiambia gutara kura ciao no betete na mbere gutera buga mwerekera kana directive from the IMBC kuma kiri national government toro kono ni kamera kwa tokone nyakuna tongeria kathomba bara bombete kwithira bagicumire na kuja kutegera imbiongwa egukarika Antonia yojo nenya mitongira gwikarwa kurira chikoringi mutegero ru TV no kona kura chitramberia gutarwa na no cheki oaja utora chiringita nenyo karia no bwitite na mbere no ntutu kona askari kana rwanyiro karia betite na mbere gwika karia Antonia antu baregeretio na ngipurikanagia muthenya jona no tutindite tuthirunkite gishigombu ya Southiment gukonia imbiongo gwita na mbere na etumbere kwa tukeriunga ito bibinge mono na challenge kana enana na tukuza kuruka ishigombu kwithira kulina the kimski na kama shanga kwa gatuka kwa kwa tukimbira goji ada etukumba kode kore na bange kwithira bange bakari tende no dena ya tumbere kwithira kugiteraja no tubenge bakari aja abombete kwithira batina mwerekera na tabakaje no tubatumbete ko bakiringa kura ciao na ngoruki tumbira kwithira tugikujira benge batongera bakaringa kura areo arwiri bagete kyobuge ya Southiment uraningindo nkimadi na kyamakia basi nenya daktari Chandra kumwiti urano akiamakia jubiri mubunge wa Southiment urakuragetikia useneta kaduri murunge na mulefu bakula tugitegera kinyanga bana wa Meru Kretu murunge akiringa kura yawe ni muthenya juria kariba mugongo jwa Kenya baretete wakagita karaja na ntuku eukarie ya kuthura atongeria bara bakwenda batonya wathanine na ja Southiment turokeretwo na gataitire mbere ariwa riumira rokire aja turagire tumia itaneta twarokaja kenda tukurukithia atongeria baba gatutethia no ntu tugwitikia atongeria babega no mesaje tu yakethaja bui gintu keke na bata buruna arua gutinchi utongeria ora turare abu ngenda twikira tongere bubwega no tongeria bu mandereo no tongeria kumenya imbia kuthithia yaketha kuro thithitie bwega tumucokia tia tukuga tubengate no ro thithitie bwega ndindi tumutegere tuthure ongi at least kena tumba gwitambere bwega nkuruki kamera cietu ni ciithirite ikiriunga ituone mwanya gutegera witi na mbere bowling kura na thina nene mirigene ijikiritwo bingi ni kimskiti kuraga kuthoma irore bia baingi bagietera kagita karaja kenda bakaringa kura fingerprint ciao cia biara itekwendeka macini nike kurega na riu ni nkurigwa ni mbia na ndina ntu kinya muntu aregeria gukura gwatuika kinya ukura macini iyo nike kurega o irore biu ntu bakuma ruke tha 12 na uti muntu ringe takura ndie ndatonya kire orene ndeba mukazambia njara kana mbikia mwankine riu no thine tu ne aja nkugwe ambuge kiretuo giakwa kianja ni aibu muno kinya kira MBC nuntu ntikomya mubango jone juriku na batwire kana andike amenekia UNDA ketongete mheshimiwa William Samoei Ruto bakulithia bakwenda at least mtu atuika frustrated kana ntu baba mbakunoga baomba kwana nuntu ntendirigira tu ki machini tayankwe primary umba ukuama no twitire na mbere wikinyitwo ne mwanya kugwatania na bamwe barwirite mbere makire murwiri gite kyo bunge Southiment na kiama kia Mbas Gideon Kimathi na wakiama kia Jubilee Daktari Shadrack Mwiti inkuwara gutigere igitaya gutara gutarwe bwega kenda Southiment umba kuthura mutongeria ira bakwenda
South Imenti ile history ya gutara mutongero na maoni na ndinama South Imenti bakathura Dr. Sandra Kimweti niuntu aina maoni na manifesto yakwa very clear na ngatigira antu ba South Imenti na Murungu baite ngugi yao unirete ngugi yakwa indokere kuringa kura antu ibuje South Imenti ndaliurukite muno nkiburomba ngugi yakwa mujumbe wenu so indokere mbere makwiringira kura na kuringira atongeria bangi ja MCA MP governor senator na president urangu bona noe umba utwitiria Kenya wangi na kituone gya Kithakanaro primary school nkugwirwa ni uria process yegwita nabo bathithie the ambit then tukona results yogoro. Mubunge wa South Imenti Kathuri Murungiro kuragitigio seneta na kiama kia UDA kinya wene ikinyirero achule secondary kuringa kura arua toliwa muntu na ringiro kura watariro 0 ne watariro 1 ne watariro ngiri ne ko na aru intuko ya ko exercise democratic right ya nduwetu na ibaye wakanya baite ngugiu na mudia buruto gwatane na ngavana wa Meru Kiraitu Murungi urio kurira gitiki kwa gipindi kia bire na kiama kia Mbaz ala kuringagira kura skuru ya Irimbene primary na batu atukuromba turi candidate na in fact kinya tulize tesenchia ndikuruji kidurano kigi temera na theria gitega karaje durano bya bingi tonete na umberene bya chokire bya dinga tonendo na bya dinga tugishanga kira kigire kureta kasiye nyingi muno ndikurune yetu egitarere tukoroma maturity kira ringi kura na kinya baba kuringirwa twetikirie ura wananchi wakwenda kuma gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare Nibega sana Mutugi Kare ni untu bwa gutonia uria gwatinda ntukana Rwandene ya South Imenti na aria gutithiritwo kuri na makarika ja maingi mwanka gwakinyira thaiji beti aria antu baingi bethira bakiuga bataringa kura na bari muraini ne beterete kuringana na watho ja ABC ukawira inine kwa kinya thaa 11 mtu na batere kuthoena kioto gya kuringa kura tugatigira mbuga untu bara bogeta na mbere gutegerwa ntere iria cia South Imenti tuketha tukigwatanira na mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kare magita tonekithira bagwitikirwa kuringa kura kana na atagukarika gitenega katugikie mwako mwaka cia karega ara mwandiki wetu wa Nteto Robert Matano ambite kambe Matano kanyaga kanigako mbere ma beti buri na Maureen tiambukethie tutona na ntugo ya imundi mbukethie nkethi cia mwanya nkethi cia ogoro kuma na ntere cia Kariga cia Kariga turi cukuru yari ya cia Kariga Girls ira nio tumba kuthoto kuga nio tallying center ira nene ya county ya Tharaka Nithi ira ni county romba kuthoto kuga iri na nkeruki ya ringi kura ngiri 300 na ni kura ira tukete ira kuona cio ndi kutho chikikinyaga cia giti kia ugavana giti kia useneta na nkeruki cia president na taboromba kuthonge kwiraga kana unkumbite kuthonge mindagia mutegerio Weru TV ni ati kutina activity umba kuthotukua ni nene aga kira kithite na mbere ni preparation kuthoba kibanga banga nuntu thaino turietera kuona no gwakethwa kiringagirwo kura na rakiri MC no gwakethwa kiringagirwa kiri MCA no gwakethwa kiringagirwo kura kiri MP no gwakethwa kiringagirwa na barikia gutara iro kura incio nthikethwa ikereta gwaga na tukamendwa ni maafisa barombe kuthotukira ngira mobile ABC ntugu ya ru iro tukethwa tukionaga activities ikiumba kuthikia mbagiraga da ino katwone na nterechia mara na nterechia chuka na nterechia Tharaka kura na tukumba kuthikiria na mbere so tumba kuthanga kwira kwina activities nene muno tumba kuthachika rikaga bunka ki taburande uthanga bwiraga gumbere beterete kubanga banga na kenda gutigirikia thuikiona naguo moko emo na ndirikana turi Weru TV na kinya Weru FM obore ketho igikinyaga kura yomba kuthe igikinyaga ya taro emwe ketho turi nawe imoko emo turi nawe bampa kenda gutigira ukumenya no we atuika MP waku no we omba kuthwa kithukagia giti kia ugavana na nkero
mutheruki kiti kira kia Senate na kinya kiti kia president aga kiri county ino. Lakini ngakuririkania tu aga kuri na kituo kingia kuringa kura kira gikuriaga thotha ino turi kiri nyamuri kiri trading center ya county ya Tharaka Nithi no bathira mbere kutho bagitaga na tugakomithia kiri mbio tugakomithia kiri center ino no gomba kutho kiwata kura igana no wathukia kiri nyamuri ki MCA no gomba kutho kio president no turiaga no ntubwaku himoko mkomba nchoke kiri gwa gukiri Betty buri na Maureen kiri studio chia Weru TV. Nibwega sana Robert Matano no ntuba gutumenyithia uria utaribwa kura bwithiritwe bukiambiriria na kinya bugita na mbere ntere chia kariga na mutegeri netwete na mbere na gukumenyithia uria ituo mwanya mwanya abeti bikwithirwa bigituma utaribwao wije IBC nethiritwe tigira mitaratara yonde ni kwithirwa ikithingatirwa. Ai bwega Maureen atwite kirima karika jantu kia naru antere chegembe Maureen kuri na muthako mwo ukuretete matata ja maingi muno ni kwithirwa akujite na abstract ya Boris ire onanagia no tere kibande na bado nakwenda kuringa kura na nkuruki seneta mithika rentore ne thirwa kiringa kura anterira chia mwamba igembe bado namba kwithirwa akiorota DCI kinoti akiuga ne mbere kwithirwa agikirithia muntu umwe mpene anterira chia tutwa atone report ijire thuraniri ni Dennis Mugende. Rukiri gataitire mbere ya mara ata ithe Thaa 11 ituo bia kuringira kura gicione kia Igembe South bia rugurwa na uringi kura kwambiria Thaa 12 irongi au mwari-ini kwina metha ya presiding officer twauma kwa presiding officer ula atagerete kituo kwina clerk 1 ura aina machine ila yetu ikwetwa KIMS mundu wa muringi kura atonya mbere na kwena kibandi chawe na akakinya njara akakinya kidole na kidole kethani kikwitikiria na register kituo ni kureta mbisa yawe na ketikirua kwita mbere ndaibangite sana mbukire Thaa 10 mbukire Thaa 10 kanda ura siri ntuku ya kinya turinge kura tutare atongeria bara tukwenda batutongeria Kenya. Mutegeri wa Weru TV uria ukuona aja ituone mwanya mwanya gigi kia mbere kiri gituo kia maua gicione kia ubunge kia Igembe South uria mathaja gwita no mirorongo nayo ikuonekana antu kana akari bagita na mbere na kuingia ndibangite kabisa kuringa kura ndogere ginya kibande yakwa gerere ndere lomzale jira mubanda inkinyire kintu 6 kamili already nkuringa kura na nkuona nya process ini itite boya sana uteve na ndirona na nkuringa kura na ncokete riu nja no ntiturererwe muntu aringa kura anenja na akaria akui na kituo utuma kinya bamwe gukia ruri bakira mikaga ni gwikwa mirorongo ni miraja berobo bakirobo bakarikana gutiganiria ngugi ciao cia ntuku kurio kuingania biashara cia manduka na ingi. Tumeamka asubuhi kuja kupiga kura na nimekuja na kura bila ID yangu ilipotea. Sasa wakati nimekuja kupiga kura, wakati nimefika kwa line nimeambiwa siwezi piga kura kwa sababu sina ID na nikawaambia niko na abstract na niko na ID ya chama na wakanituma nyumbani nimeendea abstract na ID ya chama na ndo hizi nimekuja nazo. Hii ni kura yangu yenye nilipigia kura hapa last time. Nilipiga kura hapa na ndo hii kura nilitumia. Abstract yangu wakati nilipoteza ID, abstract yangu nimeiendea kwa nyumba na nimekuja nayo pamoja na photocopy ya original ID, lakini bado imekatalika. Naambiwa siwezi piga kura kwa sababu ya hiyo. Na sisi tulikuwa tunakaa tukijua kama venye tuliambiwa kura yetu ndio fimbo yetu. Na mimi nilibeba kura nikijua nakuja kuchagua na nimekaziwa mpaka kwa saa hii sijachaguana. Na buyo wani uma ako wekara kwenda nje ifeki na inge orange no ke ifeki no orange no itie goro gero na mande gero itie goro. Ina ni kuithwa mbiza kuringa kura lakini kwa tuika ntumba gitia ngorobe neguru ni ngakamatanwa neguru ndakamatanwa neguru manka ukumakuo na gucoka nabuo kwa ithwa baba ari au gwiti itiaki tuina yo batu no tubati kuba tuiringa kura ntiguru
turi alemavu maofisa ya te kurumia anto bandisaberete ka otuma laini no itethua ngorope ne euro ria mulemavu ate omba witia nara ngorope ne euro na wiko lainini tokoria thirikari ingi twete wananchi antu balanire muno ki society na kinya asiari baraba bena twana ni expectant iba batio consindo kinya ke line bakethera iba bakwethera betekira first priorities baringa curación on toko mea muntu akaria ni musiari na bati kwewete yo sana nankata trinya antu bara bakoro buru bakoro bakethera inya baki consindo be line nembere bakaringa kura kuiba bati kwetha bakewa first priority riaba kwetha beki tuone ikenda bomba kuringa kura nonto bena right kana opportunity ya kuringira mtu wendora bakwenda kankuona anto iba inyene mno anto iba bainge lakini koinyana teko kothoku kababa keinyana unonto remoni kuona anto obuiba torere na winge mathaini jetha mugwanja mithikari nturi nawe ari muririo ngavana aringira kura yawe kibandeni kia majani kia Mwamba Kiji wandini akachiu migambo yawe kinya ya romandisi ya ukinoti not any form of intimidation ndiraibwa nao ti yake kituo kimoja tutwa ndisi ya ukinoti yao ndire arrest ya mtu wetu Patrick ambaye nionyo tukuthithia follow up ndi mwire otendele okandamisha antu kuumiru kuringa kura bro kwenda na antu mwankari yake tuo kya mwisho gikathira antu ibaburu kwithira by vigilant nontu ndina uma utire kituo kana antu bakauma ituone mbere mwanga kituo kya mwisho kiumbo tarwa na ari kiana kwaria cia mpumi akiuga ari na witikio niwe agatuika ngavana Frankuona of course uraumbo tumiru aro mwisho ni president nontu bwa urakura cionthe ilasima ciumwe na the statutory forms iraibwiri utumiru akiutali kura cionthe cia Kenya nontu every county returning officer no lazima akamate the physical form omikia nara kituone national cataling so kure president niyo atangaserwe mwisho but I'm sure from ruari the mwezi oro tukambiria kuona bra kura cio flow nontu transmission ya kura cia rais ni electronic na nontu tuna agents kila pahali together kura ikitela tuna parallel tallying center so tutina problem but the actual declaration na returning officer uketha chabukati most likely imantu ne Friday na ura kuringana na amount ya kethira yakari na just like itikangabana na ka women rep na senator ikyo kyatangazwa no kokika mwisho in this county no ntobonga muntu roringite kura ndene county kumanya kiri ward ilasima babaringire constituency gembe South Siete Maua tallying center iringanirwe ituo byonde form weka matwe ikirwe returning officer miro no aringanire cionthe kenda omba kundiclear candidate so yonku antu bethe faino kiri na ndena full confidence na IMBC no te kura yomba kuiywa boka erua na ndu propaganda kanambi the systems ireirio watertight na sheria ya eni lacuna tuona ke sheria no ntuire mbunge ne twatura tukithia regulations na amendments si election laws kenda tumba kuriria wamba bakura nikyo ntunyo kuona today kira tuina kyo ni ballot paper ballot book ni Imwe ina serial number 1 mwanga mwisho equivalent ya the number of registered voters in that particular polling center so tiomba ku introduce ballot paper from anywhere so baba kweria kupenda propaganda nambi barekana mantu yau na ndina uma IMBC as his na bredi dite mongadai yatoa a credible election na kutina reason ya muntu onde kuendelea kundauti process either just uragomba kwetha kwina small mistakes here and there ni those human errors na ile expected not to twinde to human beings so I have a lot of confidence and I am ready and willing to take the outcome ya election year ora IMBC yeketha yuete nonto I must also respect the will of the people of this county but I have no doubt in my mind ora wonde oreao in the next 24 hours over and county that I will be making another different statement ndenga bano wa miru elect nondo ntino bwa na ndina uhakikisho ya kwamba kuringa na siasa na campaign ila tudhidhitie this is
the next governor of Meru. Gatari anini sukuru ni Ariaki mubunge John Paul Murigi nawe alinga kura yawe. Kutike kintu kembere kankaomba kwetha ngishokeria ritingwe ba hai BC nkatho iminge muno no tuba kwethera bairitanirete kuruta ngweje kwa uwazi na kuhakikisha utene malpractice komba kwetha kia pen ke ituo vyetu no to kumarukire kumathairora tumbere kwetha tukianjiria this process no mbeta kwetha kendelea buboya ndiromba kwetha nkiwata any complaint anywhere ngwetikia nira aketombeta kwetha tukibwa somewhere kwena delay ya ballot papers but bora process yombeta kwetha neteta boboya inya kwethera antu ibethirete bakiandra antu kuma echo yoro bora kuketha kwena malpractice antu bongwe bombeta kwetha bakiona the process nombeta kwetha boboya ngutikia ndene Kenya bira bombeta kwetha bikireta andwa ni mutongorio komba kwetha akithurwa ora ungia kare awetikiria research na iboboya muntu ombe kwetha akemenya election ingi Kenya tuketha twena election 2027 mweri wa 8 so iboboya komba kwethera muntu akiconcede defeat thairora komba kwethera shindwa kekithurano but we are very confident that this election tukomba kwethera twishinda na tukomba kwethera tukiendelea kurutira wananchi ngwe na inya our presidential candidate we very sure that tukomba kwethera twishinda etikio. Jack Smart Kinyawe ali mururio bunge alingia gituone gya sukuru yari ya maua kuniondiria gukumenyekana arurio bunge ni 14 na bagiti kya MC 88 sokirinya aringikura bonde nkatho no nkona process niendelete boya kabisa ninkona antu no bautura batyo sukumo kwa kuringa kura iba ku choose the right leader uraba kwithira bakenda yawe Jack Smart ninkona kuririri ngisio ndema ya kasi sia Jack Smart kwa hivyo nashukuru Mungu no ndoboenda bu. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe South County ya Meru. Wega sana Dennis Mugendi ni makarika Jan Tonyere uria gwatinda na Maureen inde ingwitikia antu bara bateguchimba na antu bamawathi bakudeserve at least kuba bakia wakanya na gutethirwa kuringa kura nonto nyaki muntu normal process iri tukari process muchetho na wije kuringana na kinya watho bura bwekirwe ni ati ntuku ya narua ethiritwe iri ntuku ya kuringa kura wanka gwatwe yatwikidwa public holiday ko inya kuringana na rugono rwa Dennis ethirwa agituthithiria na tuona netie kinyora biashara chithiritwe chikeingwa antu baba ingi batithiritwe bakirita ngugi chao na kagitene gaka gatwithira tukigwatanira na mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi atwire uria utaribwa kura bwithiritwe bugita na mbere kiri we Dennis. Iboega Morini bwirutero rwa studio naru angikomenyithia ithiritwe iri ntindo ya kwanda gicione kia ubunge kia Igembe South ituone mwanya na thai ukona mathina turi ni igita ria guketha na ku ni kwandambi ni kwanda aria akaribethete bakiringa kura ituone mwanya bia ni ituo 173 na thai nandi igita ria guketha aria mpumi cia ithurano cia kura iji cieteretwe kuomba ikutha cigitumirwa aja nyuma yakwa ukuona kirigituo kia maua kia skuli yari ya maua kiria kiri mucino maua ndene ya Igembe South na tukiomba yugo kumenyithia muthenya au anini tukaria mantu ja maingi ya gwitite na mbere igukari na akari ituone mwanya bombi guciumiria kenda bomba ikuringa kura ciao aria kinya tumbiri kugwatanira na murwiri ungavana tawe mithikari nturi uria kuringira kura gituone kia amwamba kana kia majani kia amwamba nteresia kiji tombi kugwatanira na mubunge wa gicigo giki uria karite giti na arwiri baba ingi ndene ya gicigo giki bario nyaba MCA na mantu ya gwita na mbere antu aja nukuona njukua kana aja returning officer tawemo abisa murungamiri kithurano ndene gicigo giki ibe yanganitie uria bakombi kutha bakiamukira mpumi cia
cia kura iji kuma ituo mwanya mwanya na kuringana na nteto iria tukugwata thaini ati Stromba mpumi Stromba igukinya antu aja mabisa baria bari maturene ni bagwita na mbere ikuibangania kenda bomba ikureta mpumi iu antu aja na cikomba ikutha ciitumirua mathereja makaiyara twitite na mbere ngikurikania ndene ya gicigo giki kia ubunge kia Igembe South kuri na mwankijo mwingi jwa siasa ni kwithirwa antu ni betereti kuona mutongeria wao uria baringite kura ngerekano weja gitikia mubunge Kaome aja aria ni mita inkai kuri na akaribaba ingi baria bombiti kutha barungi murangoni muneta yo gate ya skuru eji na rutero ukaria ni ati mabisaba ukaria batongeretwe ni DCC wa gicigo giki komando wa polisi na bangi ndi bombiti kutha bekite ukaria bokungana kienda gutigira uti antu bakuji gutonya gituone giki otaura kurerekene au mbere mtu aringa kura yawe akasianira nja yao ageti gutega kura gutega mpumi mtandaone kana TV-ne ni ukuri antu aja tiba baingi bakuonekana aja baria bari aja ni mabisa baria batari baria bamuritwe ni kamiti ya MBC kutha baria aja ngerekano kuri na atumwa ba arwiri iti kuri na mabisa ba IMBC tabokirax mapio na bangi tutirombiko otwe ngutikia aja nyumetu tumbiko watana ni kwithirwa uria imamura kaja kwaria no mwaki tawe returning officer abisa murungamiri tia tugucokira uterwa studio tukea tuiburetera Nteto uria siwite nambe na kumira aja gicone kia ubunge kia Igembe South ni bwega sana Dennis Mugendi ni untu bwa gutumenyithia uria gwatinda na nkuruki uria mwankira thaiji utari bwa kura bwithiritwe bugita na mbere na tugeta na mbere na kwithwa tukibukumenyithia mantu mwanya mwanya makarika mwanya mwanya na kinyandiki betu banteto mwanya mwanya anteriria bethiritwe bakiamba kambi ciao ukiariria utarani bwa kura Tegerero TV na Maureen terecha Kinoru primary nkona tukura twa Northimenti gicigo mbunge ibwanjirite kwithirwa tukiona ng'anie na kurana kagitenda gaka hatutwa tukiagwatanira na mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imwe Imwe kwa Imwe kuma Kinoru primary atwire ura gwitite na mbere Phineas kanyaga kanigako niwe mutegeri kaitana kanende twende ya chukuru ya Kinoru primary na rota libokura wethirite nende bugita na mbere na kaitana kanende ni stream mwera ni kura ikwethira chitalo na tikura ngende iche mutongeria wande gulukana cha president chikwethira chitalo kaitana kana ni kaitana tikura nende tugethira tukimenya bura nende mpumi chitrite chekarika kana ikiumaira nende barabethirite bakengira ya utalo nende ni kura cha president tukethira tukena ma tukethira nende tukiaira utibo kwethira buyo kuluka na mwankira nende sofa kutethirete ukiandaka kinya makareka kinya yego wagagia kana kinya insecurity kinya riko mantu yethirete agita boya bura kubatire na kunyuma kaita katekora ya ndeka inkai tukada tukimenya nende ndene ya stream ni kura ni ana chithirete kiona wa ni atungire mwanya bagite kimutungire wande guru kurigani ndene ya chukuru ya Kinoru stadium Kinoru primary kuna streams inyachori bokura na inende ya ture ni moyacho aranyuma kaita katukura tukethira kinya tugita ki streams yingi kenda kunya mpumi rachithirite chekareka twichoka kiwanta cha studio 48 49 Ibega sana Phineas Imana ni gituo na gya Kinoru primary mutegeri wa Weru TV area utari bokura bwitite na mbere kwithirwa bukiringwa Maureen na atumbe kwithirwa tugita nteretia nkuruki inyadi ntukuya narwa nimbithirwe nkiringa kura na ndethirwa nkiona mono antu bakuru kwibo irore byao bikwithira bikiregerwa kumania kiri kimsieu afu ndo nabo kiroboteriwa bangi bakirobete bathambe njara ukona mwekuru arija kana ntu murume akethirwa agia kwa Vaseline tumaguta gwekenda at least akoroya
na igintu ta giki Kenya kethiritwe kikarandene akaunti ya Tharaka Nithi aria kinya antu nkurukiega na rimwe batumbite kwithirwa bakiringa kura kumane na mathina jaja mwanya mwanya ende kuringana na uria withiritwe agitethereria kiri uringi bobo bwa kura nethiritwe akiuga ati bamwe kabatetheritwe bagita igitene bagitiandikithia kiri mantu jaja uringi bwa kura na kinya bamwe bakethirwa bejete akina ibande but still irore biao biti kuonekana katwethura tukiona rugono ruru rwa ruthuraniri ni Samuel Gaishima. Ituo bingi ndeni ya gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe birugoretwe rukiri gasaitiri araba ingi ba aringi kura ba gichigo eke kinyabo ba ebumerete rukiri ruru kuingia haki yago ya gikatiba ba ingi bago bariuga bationete makarika matari magwethire ituo ni biago upigaji wa kura watu wameanza kutoka asubuhi na naona bado wanaendelea vizuri, hakuna nani yoyote, tuko sawa, tunaendelea sawa. Ndaini ni kurine rukiri kuma thaa 12 mwanka thaa 1 mwanka thaa 2 lakini thaa ino ndukonekana ni thire kinyanyaga mwena ogu akuruna ekuru akubegana bagituo gya cukuru ya primary ya Kamoteria wadi ya Egamba Ng'ombe mwanka kagitage kuma Nterino batiringite kura wata Kenya barabangi rukirirwa imunthi baraukite kuringa kura ndeni ya gituo gya cukuru eno ya primary ya Kamoteria ndeni ya wadi ya Egamba Ng'ombe ende gukinya ugorobwa imunthi akuru baba batiombete kuringa kura kumania na mashini kurega biara biago nontu bwa kwagambano abathi machinini ibakuregwa njara na ibainge muno bagwetu bariaga baregetwi machini ngweta no takuringa kura na kurwa nkuthoganite ningwa na nkoro yakwa bankaringira na ntaringa kura batweka kiara gutweka itiguthukia computer bari na biuria kathumba kirinkia maithurano na menka IEBC ndari akuringa kura bankwita kuringira bankwendete ngoroni yakwa nkabaringira ri ndeni ya gitugo iki murodongo omuraja no kujiritwe ntugo ngima arakinya kagita gakwinga gitugo giki aringi kura bakuonekana kuthimbere kuongereka no twenderete na njire mbega ntikone no thuku lakini na antu tibariku kuringana na ukinyete antu bebe muno tubatiri tukuromba kwa itio tongerwa matha kengwa tumba kuringa no akura cietu turika tukaongerwa no matha twakinya no thaa 2 at least tukingwa tona kana antu beto nyaba inge muno be muchie no abayite tu nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka Egamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Bwega sana mutegeri wa Weru TV ne story umori na ukaria gutwire gukari na makarika ja mengi muno ja mutando jojo wa Kims kurega witanguge na ukari kana manu register nere ikuregeka kidogo no tumbere ura wakara mutando joringi kurega wetaki manu register lakini thai gutukari na option ya mtu uria ukura kire system kwithirwa kiringa kura burati untu bobwega antere chemara na kuthina ire ukario rukiri ni ati agents bamwe ibakurigiritwo kuthaba gitonya ituone bya ka polling station kana ituo bya kuringa kura ni maabisa ba ABC baruga kuri na accreditation kana witikirika kubatere kwithwa kurio untubure na batikugitete arwiri bagitina bo baruga uria utongeretwo rungamirite kura kirigitua atina right kana atina kioto gya kuinga agent ni mwechi ankuchanira chikuku jirintere chiamara hatone report hizi irethuraniri ni Martin Mugambe gitani kamyanketa no ino nio ntugwire twire kurabirwa gweterwa na nkinya kwirigirwa na atongoria na nkinya kari na kio kiatho gitwe gitari inya kira kinya akari na nkinya ringi kura agacha itirike munthi kwoga tuthari na nkinya kwibumiria gutira mugujani ukuma kurugurwa gutina rinene kudieto wega tiyo turenda kidurano kia thiri na kia uma ituo ni mwanya bikionekanaga bikiringithagia kura kibande njarani na nkinya turatati tuthatu kenda ntu bathi kuthurana bitagwa Joseph Mwenda na nkuonya kikidi wega nyundo na ntikuona na nkunda ida tuo bonkuga ngikakira
Antona kwina thina. Thaa 12 cia muthenya we munthe mubunge Kareke Mbiuki ararauka cukuru ya gutinda ya Nturiri kenda kwiringira kura arauritia cindani gwitigiria maumithio makithurano giki. Ngo ararauka cukuru ya gutinda ya Mutindo akiri wandia Chogoria arawano aringire kura. Kuga kwenda kuga oni muthenya munene ni thiini wa Kenya. Ula twijite kuthura atongori bara bagatutongori make wijite 5 koguo nkwenda kuga ngukena ni bora ndethira antu bakiriritie antu batena mauntu maingi na mbuge kintu kare kina bata ni mwananchi atekiru athure mutongori uria kwenda nikenda tumba gushenjia mauntu metu we guntu kumukora report etu materials itikwoneka tanguruki na ituo imoji ya mitharuko ratukaga barot materials ni irairo tuko lakini ngotekia wonto security agencies ne bakuruta wera antu bakamba kuwatekana gituoni gya kuringithia kura agia cukuria gutinda yagia mpampo kuma rukiri mwanka thaa 3 cia muthenya akarigwa bagegete macini cioringithia bakura ikugoma na batari na bunge bwa kurutha antu baingi barabara ria rukiri pamwe benukire ni betiritwe na kwogu onero tukuringa kura je rate antu ni betirwe ni no turekaria gwikaria bara batwira batuiyaga mwako ole wao twibangite kabisa na tutetekira kura nemwe yagamba mboiwa kiripotera Weru TV kithurano mwanka wa 2020 mbitagwa Martin Mugambi. Nibega sana Martin Mugambi na mutegeri tugeta na mbere na kwithirwa tukiaraniria na andiki betu bari ntere mwanya cha ituo bira bikwithirwa bikitarirwa kura iji na tukethwa tugikumenyithia mantu mwanya inde gitenerere katwithirwa tukinogoka itucokerete nyuma yakagita gati kuraja. Tuliza baridi ya Julai na burudani moto kwenye Maisha Magic Plus. Drama ni kibao kwani Bella anapata chenye ana deserve katika kina. Mabishano yanaendelea katika Salem. Njoro anapatana na ma-adventure kila anapoenda. Je, familia itaprevent mapenzi ama itawaleta wapenzi pamoja? Patana na Sanura katika show mpya akistrike balance ya maisha. Shows ni moto kwenye Maisha Magic Plus pekee. DSTV channel 163 na GoTV Super channel 8. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranirie natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime at no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Eza toko dhirimo batuja kujonde the shopping aja sayen supermarket na arua. Twe na deals chia mwanya na shia kuogokenia kagite negaka na iteko inyeri mukojo waku. Itwe supermarket ire tongere temero na ntura ire yakwe. Aja sayen ukona intabia quality ya goro na biti na goro. Jaite na medha shia kutumira njano obishi. Intobia stima, intobia kuruga. Ngushe kumatake na ndegoro inge. Into mwanya bianja na kuimenyera na kuidhongomia. Bekare ya migate na cakes, butchery na binge kadhomba. Twe na parking ino karia na enene ya ntubonde. Turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Ncheremero na Nkobo turi mukana jwa Family Bank. Araniria na tuna arua kukurukira 0114 697 050.
ngatho cha mwanya ni untu bogwita na mbere na kwithira gwatanirite na bau twendene ya kithurano 2022 ara twithiritwe tukiaraniria na andiki baitu ba Nteto bara bethiritwe bakigita kambi entere mwanya tia ituo bira bikwithirwa bigitarirwa kura na mona kinya makari kajaria jethiritwe eja kiumira ntukuyanarwa na beti kuringana na uria utari bobo bogwita na mbere kuri na nkinda no nene ire kuonania kirite bira bieguru kirigite kia urais mantu ni jethiritwe ja kionania ora ja gwitaita lakini muno gajo ankoro ni kwithirwa naru antu batichumuritie ore mono turnout ite kuthongi mono tijikethira ni uri antu baba ingi bethiro bakingirwa kiri ituo bya kura kagitena gaka mutegeri wa TV atogwatanire imwe kwa imwe na mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi ura wambite kambi etune kimwe ntere cha marima Martin kanyaga kanigako Maureen nuntu wakanyaka taino turi stage ya marima kituo kira kiri marima ga market ya kuringira kura na kuma thaa 11 igukinya tumbite kwithira tukithiuruka kiri ituo ubitha tuthire Muthambi Polytechnic aratumbire kwithira kituo kingirwe thaa 11 na ndagika 25 na kura ciambiria gutarwa na thaa ino no ingite na mbere gutarwa na tauma Polytechnic ya Muthambi twaja a marima stage na mwanka thaa ino kura no ingite na mbere gutarwa na nginya atori ba stage ni ya marima no bathiete na mbere kwiraithira na ku witness bura kura ithiete na mbere na gutarwa na no atuthiete na mbere tukigwataga report mwanya otho itikuja cionthe ira igutarwa na iri gutarwa tukigwata tunini na no abuto guthi na mbere tukibomenyithagia maumithio makura ira ciatinda kuringwa muthenya we munthi iri tariki 9 mweri 8 na stage ya marima ndi na mtu umwe kana bairi bara bakaomba utwerecia pura kithurano kie munthi giatinda na ara bakinya Nteto thaa ino tukwaria na bura bathiete na mbere ku witness mantu mara mathiete na mbere gutarwa kana bura kura ithiete na mbere gutarwa na itukugwatanira na ndake mwa yumbe gutwira itagwata na bura bathiete na mbere gwata maumithio makura ino tatwira witagwata mbere buru kwa maleta mbetagwa Alex Munene lakini bambije ta muselist engineer marima tio tatwire thaa ino bwatinda kuringa kura na thaa ino bura mantu menderete au tio tutindete kuringa kura wega lakini gukinya thaa ino jake okoro nitwegwe twathura muno nontu tugitarira kura ja president tutengwa lakini tugikinyira kura ja MP polisi bakoja na batwenga gituoni kiu getu turungi na ugu ntele na tukwenda muno kumenya result ja kura ja MP ijo iratwigete ugu muno lakini bagutwenga uri twira ukabwagirerua kuraitha kana ku witness bura kura igutarwa batugiriria batwenga batweberia uturari nuye muntu kana muraia tibateri kwithirwa either atai mutari kana atai tegereti kiama kia ABC kwithirwa ai polling station kana arakura igutarirwa no anga ai na ntere akathikiria maumithio baadaye kana buriji atabio tukiuria ni ati kaji akinyira ja mubunge batwengane na ja president turari au ugu na tutarire tuyamona twarikia gwe gutamukarua marima kana muringi kura wa marima stage unkienda ata nyonde nkienda turekerio nondu tia kwende twena mbara una thirikari ira no twikaritie tuthikerie kura jetu tuthikerie resort tukina tiga tukimenya resort jetu ana tukinuka nondu ni jo itutindetie ugu emu ninkomenya kura ino ukwenda kuthikeria bura ciatarwa igutinde kiringa wa kirigicigo mbunge kia Mara kanithi ngima na kinya nthiguru ya Kenya yonthe kura ciatinda kuringwa ata kirigicigo mbunge kia Mara kana gontu kura watinda na kwa Mara twaringa kura wega utekundagua kwena mbara no iriku iboyaga nontu bwa kwithirwa tukigwatanira na umwe wa kari baba bare ya marima stage na tumbe no atumbe kwithirwa tukigwatanira na ungi no atumbe kwithirwa tukigwatanira na muntu ungi agatwira either mendekithia mao maraba kwina mo kana maraba kwenda methirwa makiraithirua
nonto bariuga kabarikia na kwenga twiborici batia witness bora kura ciao ikothi na mbere igitarawa kiri gicigo mbunge kia Mara kana a stage ya Marima araba kuga barenda kura cia mubunge ake icio bakwenda kuona igitarwa na mbura ugatwira witagwa Thaa na mbura bwatinda a kiringiro gia kura kia Marima na mantu mara mathiete na mbere thaino witagwa Thaa mbere Nimbito wa Kenneth Kimathi bae Kenneth Kimathi ke Buchaman Marima town manto mathiete na mbere ya Thaa Marima kuma rukiri tutari tukire tene faida imukiru twaringa kura huko Marima gutana thina no riku gitu ya kono giki lakini gutana kasakasa no riku mpaka thagino ntikona thina no riku gwego utirona mathina mamu bakuga bakugirwa baraitha kana batarakura gintu giki karetha kathina kidogo ni gakawaleta kathina kidogo yani twengwa ja president tulario tukigitarwa twacoka ino jingi ya MP twambire kwingwa riu jamele ni kaba sensimbi genda ba patpale kutuleka tuona kura iu ya thaino ja MP no twengirwa twelo tume akue na gituo gikura igutrio. Okay bunki ndata bigo bure akariba Marima stage turenda gwikala au kenda tujabo kule ikuthomwa lakini gutina thina nontu ba gutwinga nontu gutebu no ne thirikari na tutikwenda mbara ku Marima twatindo wega. Okay ibwega nontu bakwithirwa tukigwatanira na babu bairi kagita ka ano atuthiete na mbere ku witness kana kuona bura kura ithiete na mbere na gutarwa na gwabura maumithia kana bo tukathi na mbere kugwata resort nkathi na mbere nkimenyithagia mureithiria wa Weru TV na ibwega nontu bakwithirwa tukigwatanira na imwe kwa imwe kuma stage ya Marima gicigo mbunge kia Mara wandi ya Muthambi gwaku studio. Ibwega sana mutegero Weru TV ni mwandiki wetu wa Nteto imwe kwa imwe ntere cia Marima aria karibanjirite gukia mateta ja kwitha batikwe wakanya ga kuthikira mpumi cia ithurano bibi bari gwa kariba kwa wakanya bathikira cia president ende cia ubunge bengwa. I think kwa kagita mono mabisa bokaria ibethiritwo bakiuga waringa kura wane. I think kuringana na uni kona jaka ni tagaria ragutigira kuri na ukaria no tukethera kuri na agents ba arwidi gite fulani bare gituone kiu gutina haja ya muringi kura kana mwananchi wa kawaida wote abisa wa IBC norote agent wa muringi kura kwithirwa ari gituone nontu mwinya antu abainganga muno crowd nire kareta minga nyamantu za karika gwatwika inya ku ikukurega kinya kuiganwa mantu mwanya jakethirwa zagikarika na kinya kiruringi bwana arwa bokura egitarira kukwithira kugita na mbere mono baraba kwithira bagikaritu one bibi borisi bau bategwitikairagia agent ethirwa akiaraniria na ringi kura bari mistarine kana nyaba uba gutethereria ringi bubu bakura na ingwitikia ni gintu gikiega ugo waringa kura ya kuchianire tiga kwenda kwija naja utari bubu gwita na mbere na ingwitikia mantu mwanya jethiritwe jagikarika ntuku ya narwa ni tuonire kinya ndene ya North Menti baraba kwithira bagichwa itebia giteiki kia ubunge ni bethiritwe bakigeranira migambo ire akuga ujo na kugura kura ujo na kugura kura na nyaike ntuke ukira kethretwe kikarika ndene ya county ya ndene ya gicigo bunge kia Bure aria kwithiritwe gukionekana mathanduku ni jethiritwe jagikinya ja chereri amwe na kinya akutha gukumira kisangasa agikioneka kumira katika uria uguchwa giti kia ubunge ndene ya Bure na tigiti ya kiama kia Jubilee niwe Kinoti Gatobu nikira kwethairwa mono akiorotera kiara urio kwirikana ni mutano ngina wa mubunge wa Egitenerere niwe Mugambiri Ndekere akimwira nitakawejite kwithirwa akia kura iji na mawira kiriga nethiritwe agituthuranira rugono ru kwa imesikia kama amesema mawira kwa live nandi muthajo naro nijo kinyete na ara gari kumantere mwanya basumirite ko wingi nikenda kuthura tongere mwanya baba gatutongere ko myaka ingi ijite 5 na ara gari gicone Bure barokire rukire kainda na gutuma miraini beterete mirango kurugura na kwambire kuringa kura kinyethura nyumene ndo kuri na thina cia gukwa kwa mitambo ya kuringithia kura o amwe na mathandu kuja kura gukinya ja sereri tuone bimwe na gucereithia mutaratara jo kuringa kura na njira njega buru kwina thiri mantu jonde sawa
Uni mbejere 6 ngukaende Kinyaza na nde raini ni ala kwenda kulinga. As for now process iri gutabwaga ngutakero nyandero na raini hapa mpambiriaje endelea so tiambete mbona huko tana mbele ndiko sawa na nkono tena uko na stress. Okay, kuchangana kulinga kura wambejere 6 up to now kono Nteto nitete sasa no stress nkono sirio Othaiga nkinyire utina misukumano kana furuwene iumirite ndakinya utha 12 na 40 kwina kandire kanini ndi no twitite tongera bagesiasa kathomba gicone kia buri bate gutiki nyuma na ara kinya bo baikindire tuone bio mwanya na gukujera uringi bakura ncokerie IMBC nkatho nontoni nkiariria wandieje ete na mantu amaingi nontoni ombambiririe polling station yakwa Kinyanjara ibarugurire mapema na anto ibaumire kurio kwe barambia muntu umwe no mogacinda na iborongi baba ingi rogacindwa wenda kumwira atia oni ndiuga turungamite antu baba ingi almost the way 9 bara barungamite giti kia senator na ndiuga uri ogacinda oni ndemerekirima washinda oni ngagwitikiria na ntithirwa ndi na mantu amaingi nkauga wendere nontu igwe antu bendera oni ndakoro kwa nkagweta bwithe mbwire njoni na gakeki tukambiria kora na babu ora turendene tukiringa campaign ukariojo gasa ne kujererwa gituone kia uringi kura gia Soboiga primary na ara kinoti gatoboro rongi na kiama kia Jubilee pambiriria gucokanira miario na mutano ngina wa MP rendikire wa UDA gatobwa akiuga kena njama ya wamba bakura na gutuma mabitha ba ukaria gutonyera na mpwe na kweberia bonde kienine. Nipiga picha. Kwa nini unanipiga picha wewe? Huyu si ndiye anapiga picha. Nikuona ukipiga picha. Kwa nini? Why? Si mtu wa kamera. Hapana. Mimi nimekuja kupiga kula. Hata mimi nimekuja kupiga kula. Sasa mbona unanichukua na video? Uliza wa kamera. Kama atoki mimi sitoki. Atoke! 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 Good. Very good. Sawa. Nkiripotera Weru TV kuma Kinyanjara wandini akirwe na rige sione kebure mbeta mawera kerigia beti ukono rea kwetu ambiriria kuona mkundi ikiambiria kugeraniro ingwitikia kiu ni gicangasa kiria kithirite gikiumira ntere cia buri no kwithirwa ugicionera mantu mwanya njara jethiritwe jagikarika ntuku ya narua ntere cia buri Atuketha tukigeria kugwatanira na mwandiki wetu wa Nteto mawira kirigia imwe kwa imwe ithura gitoni uria utari bakura gwitite na mbere ntere unyume kagita gati kuraja kagitene gakatugwikie kirima karika jara jatinda ntere Chegembe North jamwe ja mathina jaja kujiri ntere iji MAUREEN ni kwithirwa mateta ja andire mututu guchunga no mwanka ithirwe agitethirwa ni abisa wa IBC and agents agents bari okenda kuhakikisha kethira muntu augire ndiringira candidate A at IBC official atirekira candidate B lakini bariuga barithethairwe ni mabisa ba IBC agents ba arombi kura bateo na kira kingi bakuga bokari na matasa ja kuga demwe mabisa ba IBC bareja kanya na ndija muntu jaoni ngakuonia wogo no tukuringira kura menyo kethira uri muntu mukuru kana muntu utekwero kana utekuona no mbire candidate ngatiki candidate B hata tukena report ijire dhuranire ni class chabare mbugire thaa 10 iro turi ya nyumba ndo tura ngwaria thirimbi weya kwanda ambiria kuringa na ndambirio baringira antu bonthe nkiwa watu amke tukapige kura zote nontu bagwiru na gwithirwa beterete gwa kagita karaja mbere ya tariki 9 cia mweri wa 8 ikinya irani ntugu ya munthi nikenda baumira kuringa kura antu ibe bumirie bagiukagia barabangi nikenda baumira kuringa kura ituoni imwanya no ainde na ugu bimwe bitu muno ntere ino chelare wa mwana kinya nathu na antu betwe kiongo ikonekire kwina gucherithirwa gwa kwanjirio kuringa kura ino iriko batiri kwanjirio kuringwa athaa 12 cia arukiri tukubangite foleni as early as thaa 10 cia utuku kenda tumbo catch time tuteketha tucereri thaa 10 tuko ilainine na antu bakinyo kinya ituene bakinya past 6 themwe itige ndaka mwanja na tutaringa na itukwenda gucagua viongozi bila tukwenda twingwa ene na tutekwenda gucagua no tuko tontu
tweri thaa 12 cia kinya gituo ikuingwa ituo ni ibinge kwaithirika ati bara barungamirite ituo bibu kuringithia kura ibo bamwe bakoneria bara bangi bora batiri kwithirwa abakiringa kura. But the agents are there. You are the only person who is guiding the voter. Ntubura bumwe borotetwe muno ni atongeria babochwa ite ebyo bunge ebwa Igembe North. Gutena fairness. Thira ndolelia baba utetherwo kuringa kura baba tikumenya kuthoma kana kuandika bakile bana PO wengwa kana DPO wengwa na agent batithikirite yokando na pia muringi kura akeri utetherio ngi na kutebati ukarika untu bu muringi kura nenkero maratasi yawe ayete kwile bakiringa katandu kwine kala ndona mukuru ngi no amunjoini onwe ayukie maratasi ya mukurura ayi mumakaira yo na rigging direct kwina kinya kura agent baturitwe ni POs PO batena mandate ya kwira agent yo muntu ature ningwitigiria rau a correct mistake yo wareri kwiro na ikuru ni thine ukaithera tu alafu kituo kia lare socio kuwa kwina ballot ete watirwe ballot ya aspirant umwe ne maki lakini ete ukuriti kere maratasi ya ballot tubetu nuntukura antu bathwana ciano batumira njira ite sawa sawa gutuma antu baringa kura uwe uturite kuringa kura ringa kura ekuke mnyakura kuringa atuma uturo bwakwa bwithe bwina change miaka 5 kuma Igembe North Peter Nicholas Chabari. Ebega sana Nicholas Chabari negitenerere gaturinge ikinya mwanka ntere cha gicigo bunge gya Tigania aria mwandiki wetu wa Nteto Mukirimithika ethiritwe agitubanganiria riboti yawe aria nkurukikire riboti eje ethiritwe mono akiariria uria CS Peter Munya nyuma yawe kwithirwa akiringa kura yawe uria ethiritwe akimeneria akamiti ya mianka na ithurano nontu bwayo kwithirwa etibanganite bubwega bubu ni kumania na uria uringi bwa kura ndene akaunti ya Kakamega mona kinya Mombasa achethirwe chikirunga mwa twika guti kuringira gitike ugavana ndene ya county ziji amona kinya ringi kura baba inge ntuko yanarua kuma tereji cha Tigania ne bethirwe bakeana batiringite kura chao kumana na kirage kwerekana marieto jao jate kuonekana ndene ya system katudo tukiona rugono ruru ruthuraniri ne Mukirimithika akiaria nyume kuringa kure wentere chukuru primary nchoi wandine Muthara Tigania East kuona kura ikiringwa bweya kinya kithani kuyukia kanya karaya antu nkona baina weteri bubwingi na bakiringa kura na kutene tuma kana kacha antu bakuringa kura na okiri bubwingi na inya. Waziri wa urimi ya Kenya Peter Munya na menereti nkiama ya ABC nontuba kwithira kura itiretwe ntere imwe akio ibabati kwithira bakibanga boya kenda kurieria makarika ya yaka itenekeyete tutuwiretu muno withirende antu Kakamega batiringira ngavana wothai na antu ba Mombasa nontu bwa ABC kuru mwikutango yayo na njirenje ya kuringanira barwa ikaura chiai cha Kakamega tukua ndikure karingo rengi baithurane boya untu baina miaka 5 ekuithurana bituma abetera mwanka tukuchie mwisho beya bakaritangwe imboru yau baritire makosa manene untu kwe muntu rete tuone Kakamega itite kuringira ngavana na ikinya kuo akiringira ongi ende kithanga ngavana tukuringira ruare au ntomba weta nikithanga ngavana kwa tukuringirwa tukona ndithukwangiri kura na muno kwithira area ichiro ametwe ni area ya Mombasa na area ya Kakamega na iso ni cia Azimio ya tukua kwa njendera reo lakini atukuende ni batu ni uturinga ya antu Azimio ni utu affect tukua kuora bangite bu ntutea kwende tukomea bibi banga wala lakini tukua ni utu affect ntu turairigirite turinga mbi kura nao okaitene kaumo nini o gavana kaunti Meru Titus Ntochu Kinyawe na ringete kure wetukure primary mwithanga wandine Nkomo Tigania West na arawete mutaratara yo yethirete yugita na mbere boya mantu yetete sasawa na kinyamo kirokwa gitira onyonya kiroru ni kisasawa
na Ntoto narombete akenya kurumira thiri no kiri na muno nkuruki wetikiria mpumi tia kithurano ki no ntuntuko eruare ntuko oyerenge gwatuka wake rujo na maisha yaku ni kwelea maisha yaku so antu baringa kura ananja kethe ingwiro kuritache kama ng'ambe kana che kuthire njeku iria njeku nuntu kura ikathira tukendera kwenda Kenya ithira ya igwatanirite antu bakari na thiri twitikiria matokeo tafadhalini amwe nabo akariba ntere imwe tietiania ibalasimikite kwana bataringa kura areo mubunge okarayotianio Matthew Adams Karaure ura kuringana nwe wikinyithie tuone ithire marietwa yawe yati kuonekana masinine. Haya, ibwega sana mukiri wa Megeka. Ni matutatu mbita kuthawa tugikujira ntere ciatigania muthenya narua gukujira CSP Tamunya akiringa kura na kinya Titus Tuchu kuonania guchitikia gukunene muno ukarikana iba guchwa giti kiao kagitene gaka tuthawa tugigwikia imwe kwa imwe mwanka Bomas of Kenya tugwatananya mwandiki wetu Nteto Boniface Mongera. Bless this commission and grant us peace, love and unity now and forever. Amen. Thank you. Let's be seated. Thank you very much. Allow me to recognize the presence of the IBC chairman, who is also the presidential returning officer, Mr. Wafula Chebukati, the IBC vice chairperson, Madam Juliana Cherera, the IBC commissioners, the IBC CEO, the IBC DCS present, Madam Kulundu. Allow me to humbly and in a very special way to recognize the presence of Right Reverend John Obala Owa of the Kenya Conference of Catholic Bishops, and also Reverend Canon Chris Kinyanjui of National Council of Churches of Kenya, and all the delegates that have come with them, all distinguished guests, ladies and gentlemen, once again, good evening. Good evening once again. Yes, today is 9th August 2022, 9th August 2022, and Kenyans woke up very early today from 6 a.m. so that they can choose their leaders, and the polling station closed at 5 p.m. We now start another phase for the results management transmission, which will officially be commissioned by none other than the IBC chairman and also the presidential returning officer, Mr. Wafula Chebukati. We have a few choirs and we want to recognize, Chairman, the presence of Choir Mtakatifu Kizito from Tanzania. They arrived yesterday at 2 a.m. We want to appreciate you for coming to spread peace and to celebrate with us, and to also instill confidence and to support us. Thank you so much, ladies and gentlemen from Tanzania. Let's give them a hand of applause. Thank you for coming to pray with us for peace in this country. We also recognize the presence of Wazalendo singers. They are here with us. Where are they? Thank you. Thank you for coming to support us, to pray with us, and to hold us together. I also wish to recognize the presence of Muungano National Choir. Thank you, Muungano National Choir. Thank you as well for coming to support us and to pray with us. We also have Ninga Melodies Band. Thank you, Ninga Melodies Band. Thank you for your support. And without taking a lot of time, allow me to welcome Wazalendo singers who will give us one song, and thereafter Choir Mtakatifu Kizito from Tanzania.
Gatho cha mwanya mutegeri nontu bo ugwe wa gwata kanya gaku na kwithirwa gwatanirite na bo twikire Nteto cheru themwe ende ni untu bo kwithirwa ura tubanganitie mantu jetu no mwanka beti kinya batu twithirwa tugikunja ndama jetu akenda twithirwa tugitigira matingitungedila kitho agicokera na taramba gisiasa bombe kutho bakiariria makari kana matu mwanya jaria yathithikite ntuku ya narua ende torara Dennis Mugendi ugire ito andire kagita ikamaketha na mbuga kagita gakaingi tutarago tukero ge kasiasa ne nkoro ne chike maurine kenda kwa thukwa ukora kaumanya na ukora tiuma to tugagucokera nkatho cha mwanya no tubakona kanya kugwatana bagote tugacokera ruju mantu jetatite ngwetikia bedete tugucokera uketha kwina baraba chindite na imantu tuketha tugikumenyithia ora tugwita na mbere ngwetikia kinya mati na kethirwa akiaraniria na andiki betu ba Nteto na ingwetikia itwithirite tugikubo tukibwonia uria utari bubo buthirite bugita na mbere kiri screens chetu ni buthiritwe au nthikuru bukiona uria kura gwetigwita na mbere kwithirwa tigitarwa na nontu bwa kagita hatwithire tukinogokera au oni mbetagwa MAUREEN Kinya mwana neto mathithio MAUREEN Kome na ni mbetagwa NTINYARI Kinya.